Siku za mwisho kutakuwa na shida, maafa yaongezeka, dhambi zitakuwa za kawaida machoni pa watu. Yalipotabiriwa tuliona ni kawaida, lakini yanapotimia sasa yanatisha sana. Siku za mwisho kutakuwa na shida, maafa yaongezeka, dhambi zitakuwa za kawaida machoni pa watu. Yalipotabiriwa tuliona ni kawaida, lakini yanapotimia sasa yanatisha sana. Yaliyotabiriwa na kusemwa yatokea sasa, hatupaswi kuogopa, tumefika nyumbani kwetu. Yesu mwenyewe alitamka, muonapo hayo muinue juu, mwisho umefika. Yaliyotabiriwa na kusemwa yatokea sasa, hatupaswi kuogopa, tumefika nyumbani kwetu. Yesu mwenyewe alitamka, muonapo hayo muinue juu, mwisho umefika. Tulipofikia sasa hatari, ndugu mpendwa, baba wanabaka watoto, si kawaida. Upendo haupo kwa wanadamu, hata familia zimeanza na kugawanyika, hakuna amani, mwisho umefika. Ndugu mpendwa, mwisho umefika, twende zetu nyumbani, mwisho umefika. Ndugu mpendwa, mwisho umefika, twende zetu nyumbani. Yaliyotabiriwa na kusemwa yatokea sasa, hatupaswi kuogopa, tumefika nyumbani kwetu. Yesu mwenyewe alitamka, muonapo hayo muinue juu, mwisho umefika. Yaliyotabiriwa na kusemwa yatokea sasa, hatupaswi kuogopa, tumefika nyumbani kwetu. Yesu mwenyewe alitamka, muonapo hayo